Dumela batswana kwa lapeng ke Mmamorato wa Matla Ephraim Basha. I'm a videographer nowadays. Ga tlhole ke dira di joke, ga tlhole ke ira mo le tlwetseng gore ke a go ira. No, ke direla di video ya la ke shoota di comedian tsa Botswana. Monna ke ona bitsa go te Prince Chopiro. Ke laita ka he's my little brother. Ke ba malite ba ke ba godisang thata mo industry. Ya no gona le ntho engwe le gore ke batla gore ke godise thata ke remeletse mo go ene. Prince Chopiro ya ka o bona gore o montsho motala a ba tlo apara jesiele ya fila ene e ke a banyana Chopiro wa nne ke fe monyana ona tlogetse jesi go wena bona a ba apara le Genie ene ke mo rekela go inama go BBS a ba ra le cheza le wa bona re likile na mallentsho bogologolo wa bona so is my brother ke a morata ke mo iretse sengwenyana. So it's a surprise for him. It's a surprise for him. So I'm surprising Seo. This is King David BW. My brother in the industry. My brother, I got to do a tataka la miti sanse ki go so I go tlhoka re ipheleletse di bua ka ene. So this is Dada Gavino. That go bafana yana ke no amalo le itagere ke le go dunyana go chopisi kwa a tla ka pa dunyana to ham so di like nyana tse pedi hela o sa bloile mala ba kere ke amoleletsa ya ndara braga go batla bua le manager wa au dada mona re kopane hela o sna la le 2 lakhs ke go bloisa wa no mo sombloela hela ile gore bafana ba we mean business bra. All right. So it's not about Dada Hampiego. So Hampiego ke batla re bua ka monona. We visit Jajaman. He's a musician, he's a producer. We ra sengwe le sengwe se eleng gore se monate se ka dintsha motswana go lapeng. Like his page ya go ke man. Jajaman. Search Jajaman. YouTube channel. Jajaman. Subscribe. So kids will defend tsa me ke batho ba eleng gore ba itlhaloganya wa bona. Ha ba like hela, ha ba subscribe hela. Ba batla purpose gore why ba tshwanetse gore ba like go tsa ba subscribe. So guys ke a go tsa Chopiro ya no yena videographer ke tsena ka kwana gore re tle re lutlisa gore Jajaman o dirileng a bereka le banna ba ba hana le monyano mongwana o montlentle. She's so beautiful and so gifted o bila go te wa me so hayo hana metare mona go nyetla le tla mmona so Chopiro tla o ire tiro ga go nna ke tla ka go mona o monso ira tiro ga mala tso. Okay, so malome se brother Jajaman irayalo simola go nteng Okay, guys, this is for Chopiro. Hale rata rai release, hale sa rate we deleted. Produced by Jajaman, Matla Ephraim Basha. Future.
patro. Anyway, kakela kela le gomala, kakela kela tu bisi ya Pakistan, tawasani, katiku papasa, yekipile ya mandoro le celebrate, fani samanyana masale maroroma, karitela lati kisini krusma, fani samanyana masale maroroma, karitela lati kisini krusma. So unzela lo motswana kwa lapeng ga o rata ra release ga se right right delete ga re ba tlole bora a go gabiwe le re ke diaparo tse di bonala le gabe le skala tshwana le Chopiro. So I dedicate this song to my brother Chopiro ke mora ke re Chopiro a go gabiwe we rete a go gabiwe a go gabiwe a go gabiwe If you like it, we release it. If you don't like it, we delete it. Sharp.